Amahoro y'Imana kuri uba natwe muri gahunda zacu z'amakuru ya buri munsi unyuze kuri izi channel zacu zombarizo AMTV show ndetse na Gasabo News 24. Nimba uri mushya hano ndagushishikariza gukora subscribe cyangwa sabone kugira ngo ujye mu bambere bagerwaho n'amakuru n'ibiganiro tugutegurira umunsi ku wundi. Nimba kunze ibiganiro byacu ubisharinge bigere kuri hashoboka byoreze inshuti zawe nazo zisabe zoeze inshuti zazo ari nako bakora subscribe kugira ngo turusheho kwaguka twunguke umuryango mugari w'abakurikirana ibiganiro byacu n'amakuru kuri TV show ndetse na Gasabo News 24. Nimba kuzi ibiganiro byacu wakanda like ndetse twanasangira ijambo muri gahunda y'amakuru nyuzo wasi muri section ya comment. Ngwino tujyane ku makuru avugwa ku Rwanda ndetse na Republika ya Demokarasi ya Kongo. U Rwanda ngo rwaba rugiye guha General LONI umwanya ukomeye muri M23. Raporo y'impuguke za LONI muri Republika ya Demokarasi ya Kongo yashinje u Rwanda ko rwaba ruteganya guha General LONI umwanya ukomeye muri M23 mu rwego rwo gucubya umwuka mubi wadutse muri uyu mutwe nkuko izi mpuguke za LONI zibitangaza. Hagati ngo ku ruhande rwa AFC M23 ntago baratangaza cyangwa se ngo bemeze bijyanye n'aya amakuru ntacyo baratangaza. Iyi niyo nkuru tujye kwibandaho muri gahunda yacu y'amakuru bana nanjye gwera ku munota kugera ku munota wa nyuma umenye ibivugwa byose ku bijyanye ni raporo izi mpuguke za LONI kuri Republika ya Demokarasi ya Kongo bavuga ko u Rwanda rwaba ruteganya guha LONI umwanya ukomeye mu barwanyi ba M23. Njye mujye kubana nitwa Etienne Besa. Nguhaye ikaze muri iyi nkuru ni inkuru ishingiye kuri raporo y'impuguke za LONI kuri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Iravuga ko u Rwanda rwaba rugiye guha General LONI umwanya ukomeye muri M23. M23 n'abarwanyi bari mu mirwano n'igisirikare cya Kongo cyangwa se na leta ya Kinshasa. Imirwano imaze imyaka bahanganiye mu burasirazuba bw'iki gihugu. Hagati aho rero uyu mutwe wa M23 umaze kwaka cyangwa se umaze kwigarurira bimwe mu bice bikomakomeye byo muri intara Kivu y'Amajyaruguru, harimo intara Kivu y'Amajyaruguru ibice byinshi yarabifashe ndetse no mu rwa mukuru wayo ari wo Goma, ndetse tujye no mu majyepfo ya Kivu. Abarwanyi bamaze kwigarurira ibice bitandukanye bikomakomeye harimo n'umujyi mukuru wa Bukavu. Raporo y'impuguke za LONI kuri Republika ya Demokarasi ya Kongo yashinje u Rwanda kuba rwarateganyije guha General LONI umwanya ukomeye muri M23 mu rwego rwo gucubya umwuka mubi wadutse muri uyu mutwe. Muri Gicurasi nibwo ziriya mpuguke za LONI zasohoye iriya raporo mbere yo kwishyikiriza komite y'akanama ka LONI gashinzwe umutekano ushinzwe ibihano. Izi mpuguke za LONI ziyobowe n'umubirigikazi Melanie de Grove zivuga ko nubwo M23 yitwaye neza ku rugamba ikirukana ingabo za leta ya Kinshasa arizo FARDC mu bice bitandukanye bya kiriya gihugu, ngo muri uyu mutwe harimo umwuka mubi ndetse n'amakimbirane. Intandaro y'amakimbirane ngo yatewe n'imyanya imwe n'imwe y'ubuyobozi yagiye habwa abantu batandukanye ndetse n'itahuka rya Joseph Kabila Kabange wahoze ari perezida wa Republika ya Demokarasi ya Kongo wayoboye iki gihugu mu gihe cy'imyaka 18 kuri ubu akaba ari mu mujyi wa Goma nyuma kuva mu buhungiro. Iyi raporo yizi mpuguke z'akanama ka LONI igira iti umwuka mubi w'imbere wagaragaye muri AFC M23 wakajije umurego kubera ishyirwaho ry'abayobozi imbere muri M23 ndetse n'itangazwa ritavugwaho rumwe ry'uwahoze ari perezida Joseph Kabila ryo kugaruka mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Izi magarara rero zongeye kubyutsa amacakubiri hagati y'udutsiko tw'amateka y'Abanyarwanda n'Abagande. Nibikuwe muri raporo yizi mpuguke za LONI. Iyi nkuru ikomeza ivuga ko iyi raporo y'izi mpuguke za LONI ikomeza ivuga ko mu rwego rwo kugarura ubumwe no gushimangira inkunga kuri AFC M23 mu guverinoma y'u Rwanda ngo riteganya guha umwanya ukomeye muri AFC M23 LONI uri mu bihano na LONI. U Rwanda inshuro nyinshi rwakunze kunenga iziriya mpuguke ruzishinja ko rwibasira muri raporo zazo ndetse no kubagamira ku ruhande rwa Republika ya Demokarasi ya Kongo. General LONI w'imyaka 58 y'amavuko impuguke za LONI zivuga ko
agiye guhabwa umwanya ukomeye muri AFC M23 yabaye mu buyobozi bukuru bw'imitwe nka AFDL RCD Goma mbere yo gushinga umutwe twa CNDP yabereye n'umuyobozi mukuru. Iyi CNDP ni nayo yavuyemo M23 kuri bimaze imyaka 3 n'igice iri mu ntambara n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri 2009 General Laurent Nkunda yatawe muri yombi n'inzego z'umutekano z'u Rwanda ubwo yagezaga guhungira mu karere ka Rubavu. Kuri ubu imyaka imaze kuba 16 afitwe n'u Rwanda. Uyu no musozo wacu w'iyi nkuru, reka ngushimire cyane woba natwe muri gahunda zacu z'amakuru ya buri munsi bize kuri izi channel zacu zombi arizo AMTV Show ndetse na Gasabo News 24. Amakuru nk'aya nakagaruka. Shalom.